Шәне Шубашкар тәрлі халықпа культураны пәрлігі. Шакна химиксен хулынже бұрынаган зембе, унда хынана келегензем кашнишул ергелеген фестивальре де шерепледеші. Нацизен уявы юра тажыба ела ергебет ада абачимешпе пуян бульже. Күншінчен тәпленрех Юлия Адюкова репортер галаза барать. Культуризен уявы фаеренях пучланать. Кунда тутла абат шаршишешмар туслах туимызе баларать. Чаваш, вырос, тудар, шармас, мокша, ирше, Азербайджан дадагыты халық шинмізем хайзен юридашибе, абашимышибе балаштарайша. Курмагелегензене мокша шинмізем каймак, пишля, пачат падален дереші болзан, чавашсен вара авалдан бараган, абачимышпе сайлайша. Эбиршек фестивальде каремеш худ хичеш худшынмас пыр, икемеш худ худшынат пыр. Паяны bir ханазине, хизепле ханазине, чаваш жүрбебе, сабандарашын, хыналашын, хуран гуклибе. Халық культуризем бір-бірне пуянладайшар, шаржиры мұтлатар лянатсы шыны, чаваш енре келештерзе бұрынайт, әшлет, адаланайт, шагу яврада балыржам. Шаққымбек праздник, иртні жылзенжеде болны. Иртні жылзенжене астывада беп кумбек шавдері сарлага, шавдері нумай халықлы пулман пульде жошотладым. Шақ вырында ялан абачимеш лардашы кымылжықленет. Мана кунда келіне сывлыға, наверное, терекледет пульде жошотладым. Фестиваль программе аңла культурызен уявынче халық ел ергізене сықлаза, аруран рыва күжар забыраган шимнезенете хизеп туза жисларыш. Сәмді праздник туны сырава халықшын, адылдырғын жағалық сәне бірлесме бұл ұжат. Кам міляват семес қадырлес, ауна білме интересны. Да, сәмді праздник тумала бұрмаяқ. Нацизембе диаспорасен туслахне, ачазембе шамрыксемде горжиш и пинь халықсен ел ергізембе уявызем, чувашинте дудары шире малалада даланиш. Юлия Адюкова, Сергей Качинский, Юрий Марков, Чувашьей нацтелевидение.